يشدوها. فاكرين زمان الاباجورات اللي كنا بنشدها لتحت وتطلع لفوق؟ انا عايزه بقى دي حاجه اشدها كده من تحت تنزل قدامي كده هنا، هبص جوه اللي انا محتاجاه واسندها واعصبيها وكل حاجه، بعد كده اقوم تك وطالعه فوق تاني. اجيبها ازاي مش عارفه، بس عايزه احط كده كوبايه تحتيها فيها ميه وانزل حبل كده. فالليكه ديت عامله شبه هي فخار، تسحب ميه من تحت وتروي الجذور. اوكي، فالكاسيات كلها في كل حته بتبقى مبسوطه قوي وهي في النظام ده. فعايزه اجرب انقل، انا عايزه اسارع عربي. كل اللي معاه واد يبعته، كل اللي معاه واد يبعته، عشان محتاجه 3 هوبا. صح؟ لا 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 مش 3 كمان هوبا، لا بصي 1 2 3 اوكي 4 5 6 7 هوبا، يعني كده عايزين 7 هوبا. اوكي صح.